अएसड राजु थाकाला माजबादनि पलास बस्ती गामियाव मोनसे लामा बानायनानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि 30 नं पासनै सेरफां काउन्सिल बियाबाव 17 बोसोर सासन खालामनाय बिपिएफ खुंथायनि समाव नासयजाबोनाय पलास बस्ती गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि लामाखौ बानायनानै होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो अएसड राजु थाकालखौ बरायदों। माजबाद खाजोना बेंखन ओनसोलनि पलास बस्ती गामिनि 1 किल'मिटारसो लामाया गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङमोन। जोबनायाव गामिनि सुबुंफोरा अएसड राजु थाकालनि खाथियाव थांदोंमोन आरो जेबो गोनो गोथो गैयाजासेनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि अएसड राजु थाकाला रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदियै पलास बस्ती गामिनि लामाखौ जेसिबि ट्रेक्टर होनानै बानायनानै होनाय जादों। राजु थाकाल सारলৈ बहुत बहुत धन्यवाद। जितु आमार এই रास्ता আজি 18 বছৰ একো হোৱা নাছিল। তো राजु सारे जितु आमार ইয়াত আহি পেলাই যিখিনি আমাৰ ৰাইজৰ দুখটো বুজি পায় এখেতে जितु নিজৰ তৰফৰ পৰা আমাক সহায় কৰিছে, ৰাস্তাটো বনাই দিছে। তাৰ কাৰণে মই राजु थाकाल सारলৈ গাঁৱৰ হৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু এখেতে কথা দিছে আমাক গাঁৱত পিছলৈ এখেতে ৰাস্তাটো বনাই দিব আমাক আশা দিছে। এতিয়া বৰ্তমান কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপেয়াৰিং? বৰ্তমান আমাৰ বালি পেলাই দিছে যাতে আমাৰ ৰাইজে যদি আহা যাহা কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে সুবিধাটো কৰি দিছে। ইয়াৰ কাৰ বেছি ভাল কৰি দিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু এই ৰাস্তাটো আগত কেনেকুৱা আছিল? আগতে বহুত লেতেৰা আছিলে। এনে ঘৰত আমি টাউনত চাউনত যাবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট লাগিছে, চাইকেল টাইকেল চলাবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হয়, বোকা দুনিয়াৰ চেণ্ডেল পিন্ধি ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ। কোনে বনাইছে ৰাস্তাটো? ৰাস্তাটো এতিয়া ৰাজু থাকাল বনাইছে ৰাস্তা। বনাইছে। এতিয়া আপোনালোকৰ মন ভাল লাগিছে? ভাল লাগছে, হয় স্যার, ভাল লাগছে। जितु सार जोंनि बे पलास बस्ती गामियाव जिबायदि लामा गाज्रिमोन, हाब्रु दैजों जों थाबायनांगौ जायोमोन, बिनि थाखाय जों सारखौ बहुत धन्यबाद होबाय आरो गोजोननाय थाबाय। जोंनि बे पलास बस्ती गामिनि जितु गामियारि थाबायनाय लामा बेखौ एसे मोजां खालामनानै होनायनि थाखाय जों धन्यबाद बावबाय सारखौ। आरो इयुनाव जोंनो बेखौ सिसि ब्लक बानायना होगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय सारनिसिम जोङो धन्यबाद। माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट एनबिटि लाइभ।